Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Ibihe byiza imbere y'Imana kandi birakomeje. Tungura imitima yacu twitegure gukomeza kurya. Imana ihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo gushima Imana. Hanyuma turahera kuri mushiki wacu. We are going to start with our sister over there. Bari abashitsi baje. The visitors of today. Noneho rero uko tuza kubikora, how we are going to do it, urabona nta rurimi na rumwe yumva. As you can see, she doesn't understand any language that we speak. Turaza gusaba we are going to ask the Hallelujah. Aze amushirire mu rurimi yumva. So the brother is going to come over here and translate into a language that she understands. Yes. Noneho turasaba gusaba na Sherije. Then we are going to ask Sage nawe aze adukurire muri urwo rurimi to come forward and take from that adushirire mu rurimi twumva. Hallelujah. Kugira ngo tubashe kuryoherwa twese kandi ejo kugenda neza. Imana ibahereze umugisha. May God bless you. Yes, welcome. Welcome. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. 안녕하세요. 서울 동대문 교회에서 온 김미자 자매입니다. I'm a deaconess Kim Mi-ja from South Korea, Dongdaemun Church. Diakoneze Kim-chia 김미자. Kim-cha inkuru turuka mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. 여러분을 만나게 돼서 너무 반갑고 감사합니다. I'm very thankful in my heart, glad to see you. ndishimye cyane umutima wanjye kubabona. 오늘 하나님을 만난 이야기를 하게 돼서 너무 감사합니다. I'm very thankful in my heart because to share the mind. How can I meet the God in my life? ndanezerewe cyane kubera ko ngiye kubasangiza ubuhamya uburyo ki nahuye n'Imana mu buzima bwanjye. 저는 어려서부터 교회가 한국에서는 있었고 교회를 다니고 있었어요. When I was young, growing in the church. ubwo nari muto ndimwo ngurira mu nzu y'Imana. 하나님이 계시다는 것을 알고 있었고 예수님이 하나님의 아들이심을 알고는 있었습니다. I already knew God is our Father and then His Son is Jesus Christ. mu by'ukuri nari nzi ko Imana ariyo data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo. 그렇게 하나님을 믿고 제가 성경 말씀하신 대로 율법대로 잘 지키고 열심히 살면 하나님이 저를 기뻐하시는 줄 알았어요. I believe in God. If I try to keep the law of God in the Bible, exactly God will bless my life. I believe that like this. nakuze nizera yuko ninubahiriza amategeko y'Imana yose uko ari ko Imana izampa umugisha mbyizera gutyo. 그런데 제가 성경을 이제 자라면서 보게 되고 성경에 보니까 사도행전 2장에 베드로가 설교를 할 때에 죄 사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 이런 말씀이 나옵니다. When I was grow up,
At that time, I read the Bible, ubwo nari ndimwo Acts chapter 2, mu gukura kwanjye nakunda gusoma bibiliya verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. 네. 그리고 로마서 3장 20절에는 율법의 행위로 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 말씀을 하십니다. And then Romans chapter 3, verse 20. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Roma 3 Romans chapter 3, verse 20. verse 20 baravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. 그러면서 제가 이제는 제 사함을 받고 이제 율법의 행위로는 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 수 없다 했기 때문에 죄 사함을 받는 것이 참 중요하다는 것을 알았습니다. At that time, I realized how to receive the forgiveness of the sin. If without this thing, I can't stand before God. mu by'ukuri maze gusobanukirwa ko imbabazi zibaho ku bw'ibyaha byacu numvaga ntabasha guhagarara imbere y'Imana ntababariwe. 한국에도 여러 단체의 교회가 많이 있습니다. We have several church and organization of the Christian in South Korea. muri koreya dufite amatorero menshi n'indi miryango koreya y'amajyepfo. 제가 죄 사함을 얻기 위해서 여러 교회를 많이 다녀보았습니다. At that time, how to receive the forgiveness of the sin, so I'm looking for a lot of church in South Korea. 요한복음 4장에 사마리아 여자가 나옵니다. John chapter 4, there is a Samaritan woman. muri yohana 4 tubonamo umugore w'umusamariya. 그 여자가 예수님을 만나기 전에는 날마다 우물가에 물을 길러 왔어요. At that time, when she met Jesus Christ people, all the time this woman came to the spring pot. ni ukuvuga ngo uwo musamariyakazi yahuriye na Yesu ku iriba aje kuvoma. 예수님을 만나기 전에 그 여자는 5명의 남편이 있었지만 만족을 못했기 때문에 그 우물가에 또 목마름의 갈증을 해결하기 위해서 물을 길러 와서 예수님을 만난 거죠. At that time, this woman, even she had the 5 husbands, but she still thirsty about her life, so she came to the water pot. uwo mubyeyi nubwo yari afite ibyaha byinshi muri we ariko yaje agana Yesu ku isoko. 예수님께서 그 여자에게 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않는 생수가 되리라고 말씀하셨습니다. Jesus said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. ati mu by'ukuri iyo wari kumenya uwo ndiwe wari kumenya ko uje gusaba amazi y'ubugingo kuri ge. 제 마음이 이 사마리아 여자와 똑같았습니다. At that time, my heart with same this woman. umutima wanjye watekereje kuri uyu mudamu. 저는 부족함 없이 자랐고 또 사랑하는 사람을 만나서 가정을 꾸렸고 자녀도 2 딸을 낳고 행복하게 살았지만 제 영혼의 갈증은 이게 해결이 되지 않은 상태였습니다. When I grew up without fail and I married with my husband and I got the 2 kids,
and then everything is enough in my life. But like this Samaritan woman, my heart is so thirsty like this woman. Mu by'ukuri nubwo naje gukura ngeraho nubaka urugo tubyara abana birye n'umutware wanjye ariko byose bimeze neza ariko nanjye nakomeje kugumana inyota nk'iyo uyu musamariyakazi yari afite. 그래서 이 성경을 자세히 알게 되면서 When I recognize the Bible detailing, 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계십니다. 이 말씀은 곧 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라고 말씀하신 그 말씀이 제 마음에 바뀌었습니다. when I read the Bible, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This word come into my heart and then touching me, and I was changed in my life. Ni ukuvuga ngo nkome mu gusoma Bibiliya nibwo naje gusoma muri Yohani 1:1 avuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. numvise iri jambo ryahose rihindura ubuzima bwanjye. 그래서 제가 열심히 율법을 지키거나 선한 일을 하거나 그런 것들이 아무 시간이 가면서 내 마음에 이게 만족을 못 주고 변하더라고요. Although I try to keep the law of God and then make good behavior in my life, but these things do not make me good life for God. Mu by'ukuri nubwo nagerageje gukurikirana no kuba amategeko y'Imana ngakora n'ibindi byose byari bijya no kugira imyitwarire myiza, ariko ibyo ntabwo byabashije byonyine guhindura ubuzima bwanjye. 이 영원히 변하지 않는 이 하나님의 말씀을 근거로 해서 믿음을 갖는다면 제 마음이 흔들리지 않고 하나님 앞에 서겠다는 마음이 있어요. At that time I thought the word of God is forever, so if I took this word in my heart and standing before God, God will be bless my life. Kuko nari nzi ko namaze kumenya yuko ijambo ry'Imana rihoraho, naravuze ni nanjye nindyakira rikaba muri jyewe abantu bazajya baherwa umugisha. 여러 교회를 찾아다니다가 기쁜 소식 선교회 그 집회를 가게 되었어요. When I looking for the many of the church at that time, one day I met the Good News Mission Church. Ndimo mvugana n'abantu b'Imana nibwo naje guhura n'abakozi b'Imana bo muri Good News Mission Church. 박옥수 목사님께서 전하시는 말씀을 들었습니다. I heard the word of God from the Reverend Dr. Oksu Park. 나je kumva ijambo ry'Imana mbwirijwe n'umuyobozi waryo Alex John Park. 제가 전에 그 목사님을 만나기 전에 그 목사님의 말씀을 듣기 전에는 People met the Pastor Oksu Park. abantu bahuye na Ox Park 죄인이었기 때문에 하나님 앞에 온전하게 설 수 없는 그런 사람이었습니다. I was a sinner. I can't stand before God perfectly. nari umunyabyaha nuko nza imbere y'abakozi b'Imana. 목사님의 집회에서 들은 말씀이 이사야서 53장 Isaiah chapter 53, 5절, 6절. verse 5 and verse 6. 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이라. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has raised or hindered iniquity of us all. Yesaya 53 umurongo wa gatatu avuga ngo
yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. 예수님께서 2000년 전에 십자가에서 못 박혀 돌아가신 일과 저와는 별 상관이 없었는데 At that time, 2,000 years ago, Jesus Christ crucified at the cross. I was thought this happening is not related with me. Ni ukuvuga ngo nubwo Yesu Kristo hashize imyaka irenga ibihumbi 2000 yarabambwe ku musaraba, ariko numvise ko nanjye ubwanjye ntakererewe mu we yabambiwe. 이 말씀을 들으면서 예수님이 찔리시고 예수님이 상하시고 예수님이 징계를 받으신 것이 나를 위해서, 내 죄를 위해서 이렇게 다 하신 거구나, 이런. But at that time, when I heard the pastor's sermon about this word of God, I realized Jesus Christ crucified at the cross for my sin. Mu by'ukuri maze kumva umubwiriza arimo ayigisha kuri iri jambo, nahuse numva yuko Yesu yabambwe azira ibyaha byanjye. 예수님이 하신 일을 보시고 하나님께서 내가 지은 모든 죄를 예수님에게 넘기시고 예수님이 하신 모든 의를 저에게 주셨습니다. Only God looked Jesus Christ, and then He's doing for our sin, and then God washed my sin. Ni ukuvuga ngo Imana yohereje umwana wa Yesu Kristo, uwo wonyine wabashije koza ibyaha byanjye. 로마서 3장 23절 24절에 보겠습니다. Romans chapter 3 verse 23 and verse 24. For all have sinned and fall short of the glory of God. Verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu. 여기 성경 말씀에 보니까 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다고 분명히 되어 있습니다. When I look the Bible, only by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, being justified. Umurongo waho 24 nibasubiraho ngo ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu umwami wacu. 제가 한 일은 없습니다. 예수님이 십자가에서 이루신 일 때문에 하나님께서는 저를 의롭다고 하십니다. Without my behavior, only by His grace, I justify. atari ukubera imyitwarire yanjye myiza cyangwa nagenze neza, ahubwo kubw'imbabazi ze narababariwe. 이 말씀이신 하나님께서 저에게 분명히 이렇게 말씀을 해주십니다. The word was God. He spoke to me like this word of God. ijambo aryo Mana niryo ryanjeho riramvugisha. 로마서 8장 33절에도 보면요. Romans chapter 8 verse 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh.
kuko ibyo amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. 제 마음은 변합니다. 또 사람들의 마음도 변합니다. 모든 것도 우리 눈에 보이는 것은 다 변합니다. My heart also changes, and then everything also will be changed. kandi inyuma y'iri jambo umutima wanjye warahindutse n'ibintu byose birahinduka. 그러나 하나님은 변하지 않습니다. 하나님은 영원하십니다. But the word of God is never changing. The word of God is forever. ariko nkanabibutsa yuko ijambo ry'Imana ritajya rihinduka, rizanahinduka, rizahora ari ijambo ry'Imana iteka ryose. 지금 이 시대에 우리가 만날 수 있는 하나님은 이 성경 말씀의 하나님이십니다. In this generation, how can we meet the God? Only through this word of God. muri generasiyo yacu ni gute twabasha guhura n'Imana keretse byonyine binyuze muri iri jambo ryayo ry'Imana. 이 말씀의 하나님은 저에게 정죄하지 아니하시고 제 사함을 예수 그리스도의 피로 말미암아 허락하셨습니다. This word of God talk to me. No condemnation, only by grace of God He made me justified. ni ukuvuga nyuma yo kumva iri jambo ry'Imana nta gucirwaho iteka kundi kubera yuko nababariwe n'Imana. 예수님이 마지막에 돌아가실 때 When Jesus Christ died at the cross, Yesu Kristo ubwo yapfiraga ku musaraba, 이 세상의 모든 사람들을 죄에서 구원하는 하나님의 뜻을 다 이루셨다 하시고 돌아가셨습니다. He said, "It is finished," which meaning is, "I saved all people from the sin." yaravuze ngo byose birarangiye, bisobanuye yuko yarababariye abanyabyaha bose. 저는 그 소식을 분명하게 듣지 못하다가 1993년 3월 6일 그 소식을 기쁜 소식 선교회 그 집회를 통해서 분명하게 듣고 Years at that time, I heard this good news from the Bible. I received the salvation. I received the forgiveness of the sin. muri 1993 nibwo numvishe ijambo, nibwo nasomye, nuko ndababarirwa mpindurwa ubuzima. 오늘 여러분 앞에 이렇게 간증을 할 수 있게 되어서 너무 감사합니다. I'm very thankful to the Lord sharing the word. Imana kubwo kubasangiza ubuhamya bwanjye. Thank you. Haleluya. Imana igira neza ibihe byose.